Timor-Leste e a potencial hahan tradicional orgânico no turismo nebe governo precisa promover. Governo lihusi Ministério Coordenador ba Assunto Econômico MCAI coopera com o UZ, Grupo Banco Mundial, quinta-feira semanane e a Salão Ministério Transporte e Comunicação MTK que colidili realiza workshop com a demanda turista. E a fatine se fi gabinete primeiro-ministro Azevedo Lourenço da Costa Marçal, ba jornalista Sira explica objetivo husi workshop ne atu partilha resultado workshop nebe makahalau husi Banco Mundial nebe pedido husi governo rasik e hatina rihun rua sanulu resinsia. Objetivo husi workshop ini atu partilha resultado husi avaliação nebe makahalau husi Banco Mundial nebe makahalau pedido governo rasik ya em 2019, o excelência primeiro-ministro no governo Rashid Makhous apoia os parceiros do desenvolvimento Sira no Banco Mundial e nós apoiamos desde aí no parceiro para o Haré setor turismo ini ya oferta no procura de nível de setor turismo e Timor ni te produto saída para Itapá, produto turístico saída para Itapá. Kalau la comisión ni, memang ya workshop ini se continua diskusi se partilha com a seria target ba turistas domestik, turistas bailaran, mas turistas usureños, tapi maknanya sira khususnya kalau ba produtos turísticos sira memang awal ya Timor. Nia hatutan Timor e produto local ka aihan lokal nebe ho sabor orgânico. Mas be Timoroan será promove compara em estrangeiro maka gosta han fali itania produto local. Timor ni potência marcas para produtos turísticos para que são kita maka sidau. Sabe? Identifica hal dia kita sidau. Desenvolve hal dia kita sidau promove hal dia. Timor orang rasik lah dong valori punya produk sini. Kita hanya fatin historik sila be, dulu kemau be, subar fatin fu tempo kita hanya yang beben di tahnya albatnya langsung be valor ekonomi iya. Masih bahkan mau buka perangkare. Ini hahan lokal sih memang pasabor lokal. Kita orang hakar hahan ayam potong sih. Masih ini justru mah hakar buka ayam kampung, hakar maya hahan sih memang maka organik, memang maka saudagal ba ayam. Malah sih rebos, meliur sih turis sih rebos main kita mau banci memang maka iya be. Karakter lokal, sabor lokal, obatnya memang kita orang balong barak mau wasta be, udah buat korentimnya baca be, kalau samnya samudin sana, emang ini malah dong saya ni leti fase ini, awal saya akar mau buka file baca memang be, seharusnya itu halo, produk lokal sira. Kalau udah tai sudah kulit lokal, governante temos espera plano estratégico batina rinhurua tolonolo se atinge beneficiador sira cada tinang $1 americano milhão atus rua. Reportagem Salfiana Kayat Imelda Fatima Televisão Timor Post.